Oh, yeah. Apa mi sap domine? Oh, te. Ak pase men? Sak pase a? Mwa sanbe kase men? Mon cher, on ti do problem la. Ou nek Ah, so ok, travay men. men. Nek so travay men. Fati. Dormi graden la. Ya, apre son jan la yi men. Sa ou ven la. Mon telefon beze, apre son telefon neuf men. Neuf. Ou pase mon cher. Ou pat jem teke men. Poutan mwen fik mon telefon mwen so Etats-Unis la. Tou nef mwen mwen bon konserv avel lo. Oh, sak pase, jen nou. Oh. Telefon nan lem tap vin avel la batne. E nou avyon mwen te vin avel. Oh, bay normal. Sak pi ed la, avyon lè la vini. Di pa ka pase nan airport la. Mamjou. Telefon nan tel mon telefon nef. Sel batril pa gen. Men son ti problem, ou ka rezout di yon mouman. Men son telefon nef ta pou nef ka ou batne. Avec moteur ya. Pièce skandal yo ouye. Men son telefon nef, ou kon telefon pil tan la avyon. Men son telefon nef li. Lò fè vidéo l'huile. Ta pou l'huile d'olive batne. Men telefon sa tellement nef. Kote di sou dia lò apre tire sa craché. Son telefon nef. Men pa gen rien du tout batne. So di wap pre telefon nan? Alors non, mais bon,